Na bwana mmoja mkaji wa kijiji Mulashe katika grupema Bushumba wilayani Kabare alimushika mke wake akiendesha kitendo cha ngono na mume mwingine juma lililopita. Cesar Namuni ya Sejos. Radio Club Ruseze ya Chishoki iliyotutolea habari hii. Bwana huyo kila mara alikuwa anamshakia bibi yake kutembea kimapenzi na mabwana wengine kulingana na tabia pia mwenendo ndani ya unyumba wao. Ni hii juma iliyopita bwana alijiuliza sababu gani bibi hurudi nyuma kila mara akiwa mchuuzi wa njanga. Aliaminika kupiga doria yani patrouille. Hiyo siku akapita pembeni ya shamba ya mihogo akasikia ema ni watu njo wako humu mwahibu siku. Alibunda pa bibi yake na bwana mwingine bako migulu ine. Hey, mama fulani kawendi nabo na erikulora. Bwana aliyekuwa naye alivaa na kusema Mungu wangu ngolijomuka sayo lero bichi byandumaga. Bwana rasmi alimuambia bane vala ujiendee hauna yako makosa ndoluye rumabalu humamo mpaka mumihogo. Bibi eti chiwabu ine mafu mwenzake alijiendea na elegance. Kisha pale bwana alianza panike na kuita watu wote. Walipojitokeza ni bibi tu na bwana wa unyumba. Lero na mamu gwara iko wapi? Alishajiende. Jambo hiyo ilitikisa kijiji chote. Wote wakamwambia bwana anyamazie pale juu hakukamata mutu na asibebeshe bibi yake mihali. Tulijaribu kuwasiliana na wahusika. Na ndakaemera ko mundu akabonekana sishezo mu udufu na mukanye. Ngabula kura shituka ubiyinshira nambagira na ushigane mukawe banowindi mulume harashikana bamuze. Wakaaje walimalizia na kujiswali. Wanawake watatumaliza. Tutawamaliza au tutamalizana? Jibu kwenu. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.